Uyathi khona le ngikufunzile ngisangena kulomnyaka ngifunze ukutimukela mina egameni likaJesu kuze ngikhone ukumukela someone else. Hallelujah. Kuze ngikhone ukukhulumisana na someone else. Ngifunze kuqale ukumukela mina njengoba nginjalo. Ngingafuni ukufana nalomnye umuntu. Ngifune ukufana naNkulunkulu. Hallelujah. Njengoba ngimfanekiswa uNkulunkulu. That weapon ifike yangisita kakhulu because acceptance is difficult kulabanye abantu. Kepha mina kufike kwangiphilisa kakhulu kangangani ukuthi ngigcine sengibonana letinye timvo lebekade dikhashana egameni likaJesu. Amen. Because those things ukhanza ukuthi sometimes nasiyibalekela sibantwana baJehova ukutimukela thina disibalekisela timvo tefu lesibekele tona. Kanti if utimukela wena understand yourself ukuthi ufunani imoya lo ngekhasi kwakho egameni likaJesu. Amen. Nako lokungende ngasonzelana naNkulunkulu lokumfihlile kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Hallelujah. Ukhona uNkulunkulu wethembekile. Nawo nje amagama ngithanda ukuwasho ngaso sonke isikhathi ukuthi ukhona wethembekile. If utawuthembeka la kuye naye utawuthembeka empilweni yakho. Asho embhalweni wakhe athi ngifuneni ngisenekutholakala ngisesedudana. Hallelujah. Usho bona lapho nje uNkulunkulu ukuthi asimfuneni phela uyamfunisisa. You need to dig deeper. Hallelujah. So that you can ukuthi umthole umbambisise lapho ekumfumaneni egameni likaJesu. Ngeke uhlale ungamthola because la kulombuso kaNkulunkulu ungasho ukuthi nakuthiwa you receive but ikhona into lesingayi understand most of the time egameni likaJesu ukuthi wena iposition yakho naNkulunkulu ikuphi uze utawuhamba uqhekethe inkosi kaNkulunkulu ikuphi. Hallelujah. Into konje bazalwane lekunakuzako kakhulu ukuthi ungisidile ukuthi umukele self control, self discipline. Hallelujah. Kwangisita kwangibamba kwangimaintain ngakhona kumela live la uNkulunkulu. Hallelujah. Ngalibona live la uNkulunkulu hlumeliseka empilweni yami. Hallelujah. Njengoba nje bazalwane site lapha site kutawuthandaza egameni likaJesu namhla batheli langali disebent. Hallelujah. Ngaphinze sengena nje evini laNkulunkulu ndababingelela ku social media konke egameni likaJesu. Ngibingelele umfundisi wethu egameni likaJesu wabeZoom. Ngibingelele nakuza wethu egameni likaJesu. Make simelane umvangeli egameni likaJesu. Ngibingelele abafundisi labakhona kumake obudi egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Bazalwane sesitawungena nje evini laNkulunkulu sitfolile itolo sifunza ngencwadi yeMpostoli egameni likaJesu. Yasichazela isikhuluma kahle ngemoya lobekade ahleli ngekhathi kumuntu egameni likaJesu amendisa injongo yawo lo moya egameni likaJesu sothi kahle lo moya bukade uphambene nemthetho lobekade ubekwe kumuntu. Hallelujah. Umendisa inzando yawo lo mthetho lo muntu uthi lo mbhali naso uyuphetha egameni likaJesu lapha egcineni ndawucela nje ngifunzele make lapha ekugcineni lombhalo chapter 7 Romans chapter 7 siqalele nje lapha ku verse 24. Hallelujah. Hallelujah basalwa. Uthi lo mbhalo lapha ku 24 maye kimi mina sihlupheke ngitawukhululwa ngibani mina kulomtimba wekufa.
akabonge uNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Ngakho ke mina ngekwami ngikhonda umthetho kaNkulunkulu ngengqondo yami, kodwa ngekwemvelo yami ngikhonda umthetho wesono. Haleluya. Lapha lo mbhalo ufika angiqaqelisele kahle lapha kulo verse 25 uthi ngakho ke mina ngekwami ngikhonda umthetho kaNkulunkulu. Uya understand lo mbhalo lapho si uyathi ngikhonda umthetho kaNkulunkulu, but there's a thing lela ngikhathi kwami lele ngendisa letinto ngiyamfuna manje uNkulunkulu, kepha atendeke letinto maybe angitibone letithele taleli vangeli egameni lika Jesu. Why? Because kwanayinvo lela phakimi egameni lika Jesu. Amen. Kwanayinvo nayo lela kimi lengihluphako. Haleluya. Uthi ke ngekwengqondo yami, kodwa ngekwemvelo yami ngikhonda umthetho wesono. Ngithi khanza manje sengikwendile letinto leti ngumthelela laceleni kwami egameni lika Jesu, leti bengithi ngiyatibalekela egameni lika Jesu, letinto lama temptation bengithi angwafuni, ngithi kona ngibalekela endlini yaJehova, but ngikhanza letinto setendekile egameni lika Jesu. Ngikhanza sengikwendile maybe egameni lika Jesu, ngasho ngimlomusha, ngithi khanza sengihlobongile egameni lika Jesu. Ngithi khanze sometimes egameni lika Jesu sengicommit even egameni lika Jesu nembo maybe lengaba sinengiso even nekubantu lengibatshela ngaNkulunkulu nabangathi bayibona egameni lika Jesu. Why usho lamagama lawo egameni lika Jesu? Because lengekhathi kwami ngiyopha egameni lika Jesu, because lengekhathi kwami kunesilonza lemede egameni lika Jesu, angikhona ukuresista le temptation egameni lika Jesu. Lokutangisida ke mina egameni lika Jesu, maybe lokwangisida nami ngime phambi kwakho egameni lika Jesu ukuthi ngizame phela kuphila live laNkulunkulu linjengoba njalo, to live a holy life. Amen bazalwane. To live a holy life. Nako nje longigcizelelako kakhulu egameni lika Jesu ukuthi ngihambe ebungcweleni baNkulunkulu egameni lika Jesu, kuze uNkulunkulu ataba closer nami egameni lika Jesu. Because that thing ukhanza ukuthi egameni lika Jesu, if nginakhuza ngiphila the holy life egameni lika Jesu, lampilweni yami kwenteka nayinto lekuthiwa yi-deliverance egameni lika Jesu, lamtimbeni wami, lampilweni yami egameni lika Jesu tiyakhwesha letinto tonke kancane kancane. Why? Because I'm living a holy life egameni lika. If ngiphila impilo lengcwele ufika lesigaba sokuthi aboseNkulunkulu uyangishita egameni lika Jesu, ugcine egameni lika Jesu ehlise inakhuza ikhona bakhe abehlisela la kuwe. Why? Because you are the chosen vessels egameni lika Jesu. You are the vessels lekhethiwe tukwa onke la khona lungele kusetshenziswa egameni lika Jesu. Amen. Lapho uNkulunkulu once wehlisa iglory yakhe la upon your life egameni lika Jesu, ngilapho khona utapose sokhona nawe kuba ne-strength egameni lika Jesu. Si-strength sekuthi ngoma afika lama temptation egameni lika Jesu unganyikatiseki egameni lika Jesu. Athi uNkulunkulu evini lakhe nawufunza incwadi yehlabelelo athi ngeke ngivume lolungile wami atiseke egameni lika, athi ngeke avume even lenyawo lakho lishelele egameni lika Jesu. Athi ngiyawuthumela tingilozi tami egameni lika Jesu tibe upon your life ngaso sonke isikhathi egameni lika Jesu. Why? Because you are living a holy life. Haleluya. Lapho bazalwane lenkatumulo yaNkulunkulu ngiyona letagcina isita mina nawe egameni lika Jesu. Wena longibelako maybe longilalelako ka social media, longilalelako phambi kwami longithatha phoma egameni lika Jesu, ngibona ukutasita lengatimulo yaNkulunkulu sithi nasesiyembethe ngiyona lesipose sesenda sikhona kunakhuza egameni lika Jesu, sibose sikhona kunqusela labanye abantu ngephandle kwefear egameni lika Jesu. Ngiyona lengatimulo yaNkulunkulu lebose ekunika emagunya egameni lika Jesu, kuthi wena bose soyema uyema nje uthi kwane strength ngumfana uNkulunkulu ngalokuphelelisiwe egameni lika Jesu. Ngona lengatimulo yaNkulunkulu letakunika emagunya kubuso uyakhuluma uthi angisaloyeki egameni lika Jesu. Why? Because sekunekhona abankulunkulu egameni lika Jesu, unshakable glory yaNkulunkulu egameni lika Jesu, the everlasting glory egameni lika Jesu lefike ihlale kumlomusha ingasuki egameni lika Jesu. Kuthi ngoma ngabe khulunyiwe ekhala kubo kwakhulunywa isiqalekiso, kepha yena
egameni likaJesu alandzelwe tintfo letinhle. Why? Because une glory. Once you have that glory lengikhuluma ngayo egameni likaJesu, even in your family egameni likaJesu kutaba nelishintsho. Why? Because wena ulethe intfo lengavami egameni likaJesu ekhaya kini egameni likaJesu. Sometimes that anointing glory lengikhuluma ngayo egameni likaJesu itakulethela ema-enemies, but you need to understand ukuthi who you are egameni likaJesu. Njengoba ngishito ngathi ngikale ngafunza ukutimukela before egameni likaJesu, before ngikhona ukumukela nabanye abantu ngilapho utawukhona understanda khona ngoma livukela live egameni likaJesu uthi I am a child of God, noma afika emaflast langanani bakwethuka, kepha uthi ukhona lo wangifela eGolgotha egameni likaJesu. Kude lokutawuvuma ukuthi unyikadise la ngikhona khona, because lento lengiyitholile imnanzi, ngiyiva lento lengiyitholile lengekhathi etibili ntami iyagobhoda njengemifula egameni likaJesu. Khona uNkulunkulu ufuna labanjalo labadala ngatelela lento yakhe lengekhathi kwakhe egameni likaJesu. Lento legobhoda njengetiyalo ngekhathi emathunjini ethu siyiva egameni likaJesu. Sithi sometimes uma uyiva lento iqubuka efise kwangathi ungakhona ugiyela someone else loseceleni kwakho, kepha ngenxa yokuthi ngeke ukhone, only God lo ngakhona kuyiqhumisa lento ingene ku someone else. In those who believes on him, they will receive that supernatural power, the glory of God. Lenkhuluma ngayo nyona lembo letaw sustainer your home, nyona lembo letaw sustainer likhaya lakho, nyona lembo le glory lenkhuluma ngayo namhla lesombululo sako konke lesono besolo sikwentisa tonke letinto letakwenda ume uthi ngoma ufika umoya wombuso ungayishiyi indzawo yakho egameni likaJesu. Waye because wena njalo njalo hlezi uthethe emehlakho wawaphakamisela etuleni nsabeni, athi Davide ndawuphakamisela emehlo ami ensabeni uJehova lapho lisito lami livela khona egameni likaJesu. Bathi bomfowabo babukile babuke etinsabeni, kepha athi Davide mina ngitawubuka above the mountain kulo nkulunkulu lodale even lensaba egameni likaJesu. Why? Because Davide is the man who was understanding the glory of God. He was the man who understanding the mandate lebekathi alethele yona emhlabeni egameni likaJesu. Hallelujah bazalwane, ukhona uNkulunkulu, ukhona uNkulunkulu, ukhona uNkulunkulu. Ufuna nje emasotsha latawubeketela, because sethwele each and everyone wethwele imvo yaNkulunkulu langekhasi kwakhe. But lengidakutshela kona, position yourself, uhlale position yakho, ukhulise na involele ngaphakathi kwakho letawuvisa wena bunanzi yenge lapho be influence bantu laba around you, yenge lapho ikufunele tintfo letinhle la uhamba khona, umaintaine ukufuna kukhulisa yona. Kuthi ngoma uva left and right bakhala ngetintfo ngetehlakalo, ungakhali wena, because God utabe akherishile akubambe ngesandla sakhe. Uthi na ufunza incwadi ya Psalms chapter 50 verse 15 athi khala kimi ngetikhathi tekuhlupheka ngiyawukhulula bese uyangivumisa. Haleluya. Uthi lapha Davide khala kimi ngetikhathi tekuhlupheka. Yabo ngicela ungifunzele mama. Psalms 50 verse 15. Khala kimi ngetikhathi tekuhlupheka ngiyakukhulula bese uyangivumisa. Haleluya. Uthi lo mbhali lana khala kimi ngetikhathi tekuhlupheka ngiyakukhulula bese uyangivumisa. So thina ukhala la kuNkulunkulu egameni likaJesu, utapose uNkulunkulu uyayingenelela inzaba yakho egameni likaJesu. Haleluya. Bathi nasayingenelele uNkulunkulu inzaba yakho
uthi utabose soyamvumisa. Why? Because sokukhululile esandleni setitha takho. Hallelujah. Nasakukhululile utabose somvumisa freely, awusasabi, sokhulule because sokhululekile. Once wakhulula uNkulunkulu, always i-protection itawuhlazi ikhona, because nawufunza incwadi yaMateyu chapter 6 verse 33 uthi funani umbuso wami qala. Hallelujah. So kahle kahle letinto tikhona tonke tipumbenwe la kuNkulunkulu tonke lesitifunako. Once wahamba wafuna tinto letinye kanyena usengakhona ukumbamba, usabambe emabhabha la kuye, ngeke utithole letimpo lotifunako. Why? Because wena uyekele ukukhulisa nayi info loyikhulelo langekhatsi kwakho. Hallelujah. Nayi info letawusustena ake athi emaswati kudzinga ukuthi sifake tikhongwane kuze sitawuvimba litulu ekhaya, kuze sitawuvimba tehlakalo letsite. Kepha lento lemtakutshela yona, le glory yaNkulunkulu langekhatsi kwakho lonikwe uNkulunkulu mahala egameni likaJesu, ngiyona letawuba ngilesikhongwane egameni likaJesu. Ngiyona lesikhongwane lempo yaNkulunkulu lesikhongwane letawenda ukuthi ikuvikele tehlakalweni noma tibavelela bomakhelwane, including ebantwa bakho, including egameni likaJesu lapho usebenza khona, even setitsentakho natikunyanya. Why? Because wena lengakutshela kona sitha lesivame ngako kukwenda kulamalanga bantu kangaka baqabana kangaka because abaka understand ukuthi babitelwe ini lamhlabeni, futhi lokufike kwabenda abantu baqabana kangaka egameni likaJesu because abakayifumani bayiva lento lelangekhatsi kwabo ukuthi inkulu kanganani. Kanti lento lelangekhatsi is a precious thing man, lenkulu kakhulu bazalwane. Lento lena itakwenda ugame futhi ikuvete nalapho bekadze kwathiwa khona ekhayikini ngiyawuze uvele khona. Why ukhulume lokho? Because lengatimulo yaNkulunkulu once nasoyembethe egameni likaJesu itakuxhumanisa nebantu labakhulu with greater people. Hallelujah. Why? Because wena uhleli wayenta lento yaba matured. Hallelujah. Yanase imatured lento egameni likaJesu sothi kahle kahle seyivuthiwe, sothi wena sekufike lesigaba sokuthi ubose soyabeleka. Hallelujah. Nasobeleka egameni likaJesu bose sekuba nemvumiso, bose sekuba nekuhlokoma njengoba nakukontiwe lidzile. Hallelujah. Lento leyo lemkhuluma ngayo ngileta uvuwa nguwe ukuthi uyathi every spirit la sengihamba khona nyalo ema rejections sekude empilweni yami sengithiwe eva la ngifika khona sengiyamukeleka. Why? Because you are carrying the power of God upon you. Hallelujah. Uthi David lana khala kimi ngetikhathi tekuhlupheka ngiyawukhulula bese ngiyakujumisa. Athi ngimfunzele make 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter lahlelani kuye konke ukukhathatheka kwenu ngoba yena uyanikhathalela. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Uthi 1 Peter chapter 5 verse 7 asilahleleni konke kuye. Hallelujah bazalwane. Amen. Uthi asilahleleni kuye konke kukhathatheka kwenu ngoba yena uyanikhathalela. Hallelujah. Sothi lana bazalwane lengitakuletha nje namuhla ukuthi singavumi ukuthuswa imo lesibhekene nato. Ungathuki, never shake. Banesibinzi. Hallelujah. Because ukhona uNkulunkulu. If ulahlela la kuye konke utabosena uyakukhathalela. Hallelujah. Once walahlela la kuye konke ungafuni ukutfalela wena. Hallelujah. You need to cast all your anxiety on him because he cares for you. Hallelujah. Utaboso yakutfalela uNkulunkulu yonke lemthwalo lobosolo uyithwele nzima empilweni yakho. Hallelujah bazalwane. Utaboso siyakutfalela uNkulunkulu ngemandla akhe, ungafuni ukutfalela yena. Funa lempilo obhekene nayo kulwela ngisimakathe. Hallelujah. Once walwela ngisimakathe kulapho khona utawuva ulula empilweni yakho, emahlombe akho, ekhathi emhlitweni yakho. Hallelujah. Because uthethe lijoke lakho lenzima waliphosela kuye wase uthatha nale limalula. Hallelujah.
leli kuKristu egameni likaJesu lokho awukutholi sinoma kanjani ukuthola ngekholwa livla uNkulunkulu linjengoba linjalo lona lova leliphilako lona lova undiluted lelingakabhigwa nalutho lelingakahlanganiswa nalutho once walikholwa egameni likaJesu tikhona nje tintfo lengitinotisile in my life egameni likaJesu kuthi yathi tikhona tintfo lesekubalekile empilweni yami lengekhasi kwami uma tingakabonwa ngumuntu haleluya why ngikhulume lamagama lawo because ngithethe konke ngakuphosela kuJehova longumnini emandla onke egameni likaJesu amen yena longikhathalelako imini nebusuku longalali longedele egameni likaJesu amen so that he can care for you egameni likaJesu usho njalo lombhalo uthi utabose siyakufalela every anxiety lonayo empilweni yakho utabose siyakufalela yena is here to carry for your life egameni likaJesu ukhonela wena uNkulunkulu but on those who believe kufuneka sikholwe lelivla uNkulunkulu linjengoba linjalo haleluya ngitawucela ningifundzele incwadi yaPsalms chapter 121 Psalms 121 Amen. Haleluya. Uthi Davide lapha ngiphakamisela emehlo ami etinzabeni usito lwami luyawuqhamuka kuphi usho lapha kulo verse 1 afike abe impendulo yaloko lo chapter 2 athi egameni likaJesu athi lo verse 2 wakhona egameni likaJesu athi luqhamuka kusimakadze lo wende lizulu nemhlaba haleluya uya understand Davide lana ukuthi konke lokulenginako konke lokutfolile egameni likaJesu akuveli noma ngikuphi even lempilo lenginayo ivela above konke egameni likaJesu ivela kuloNkulunkulu dale lizulu nemhlaba egameni likaJesu nakathi ngiphakamisela emehlo ami etinzabeni lapho usito lami livela khona egameni likaJesu athi bombhali mhlawumbe lapha egameni likaJesu labanye bekathi anabo Davide bokungaba bobhuti wakhe bebekathi babukele endzabeni egameni likaJesu but yena Davide bekabuke above egameni likaJesu kumele sibuke ekujuleni simfune uNkulunkulu nasekujuleni because uhlala emfihlekalweni loNkulunkulu egameni likaJesu singagive sende kahle kutalapha egameni likaJesu lo mthandazo lo uthandazako lo sinawute lapha utawukhuleka egameni likaJesu ufanana sothi nje wena kahle ufanana kahle nesigayo lesisilako egameni likaJesu haleluya lo mthandazo wakho na uthandaza ufanana ngisho ukuthi ngisithandza kubekisa ngama grapes egameni likaJesu ukuthi so kahle wena you are squeezing egameni likaJesu the grapes so that other people can get the juice haleluya egameni likaJesu freely batawunatha kubelula wena imagine wena uvela uhlangana netimo letinzima la ukhona khona egameni likaJesu in your prayer but you are keep on persistent in prayer uyeda lapha utawukhuleka egameni likaJesu lengitakusho lokwendako kuhle egameni likaJesu your life will never be the same again egameni likaJesu because uNkulunkulu is so caring egameni likaJesu utakunakekela tidzingo takho because wena nawutela prayer sometimes you find out ukuthi utkhanze uthandazela someone else egameni likaJesu ungamgadzi egameni likaJesu
why ngisho lo ngilapho uNkulunkulu khona atapose songenelela ngala kuwe egameni lika Jesu because wena unaka nalabanye bantu even in prayer egameni lika Jesu lo uNkulunkulu esimkhondako uNkulunkulu lode umona that's why sometimes na uthandaza ukhuleka kuye egameni lika Jesu ukumangala ukuthi hawu uyathi ngicela ngisho kunye kwami but ngikhanze ngithandazela labanye bantu egameni lika Jesu amen why ngisho lokho uphushwe ngumoya kaNkulunkulu nekwakho ngekukhona ukutendela lokho is a power of God yabo uyathi uNkulunkulu ukuthi nangende lokho mina ngidakubuyisela sekuphinza phinziwe ngale haleluya bazalwane ngitawuthanda nje namuhla ugcina lapho bazalwane sesitawungena emkhulekweni haleluya amen